Bia Kamal nirmala kenyam kanal diala content barwani lingwa se mekan online TV channel anda manduni shank posnyak meliano waisni en walle shanka baro kapai bakel yonkina dangro widi jandangro widi bakel ate kon ke report ke ler me go liang along go rejeno de raro de palpinga liang de gwada titinone ene me ro la danan tuok ko kuumɛ SPLA ayo ka kwar ni naath oyet perino ramdan la kwere rawde ko kuumɛ SPLA ayo men gune Dr. Riek machar te ke ne tin want gor ke jeno ba kuumɛ Dr. Riek machar bajeya te ke ne tin mo to kwa influence te ka kuumɛ SPLA ayo te kwa naath kwa confusion tama ka do badan right ken ke jen akan kono niam ka jaroj mishikena me jiram jidit kan online TV channel gore jeno jin der channel der je follow ke der subscribe mi gwe je ka YouTube ko subscribe ko gwe je ka Facebook kun online TV ku je follow ka jari poda meni mi link kono men tama to joje no chete ka naath te ka kuumɛ Dr. machar ti yar ke kuumɛ Dr. machar aken kono were ide araja me gor jeno be nyon matot me cha kon la ka gwa sedan me cha on no de Dr. machar de kuumɛ de je yar ki de je wuj kwara ki de logo no de je gor aneti kon lan were ko te de bay lat ko de tamme te nyudo dake kuumɛ Dr. machar batana tigene ngaje no dake ne kuumɛ tigene ngaje kayyer kan Nuer ban en mulo ye jok akana ben ka jen walle mulo ye jok karon kina dangro wido wal bakale dan me kor me to go juba ngayen me dan shoda lat me kor dan me je to the presidential palace kam kuumɛ Dr. Riek machar kene kirme yadit kana te char yale ke te cha plan ke can succeed ci konkenen ci self ke mi yadi te goro be Dr. machar banyane ka plan mi char yale ka Nuer panken karodin ko kon bana right katin kon lat karodin plan mo cha plan de Dr. machar de jenak and then de rarodin de lat goste kara me dane cha plan nga taban de ngai jaram dane cha plan o balat goste kana Nuer kon te kel kid en plan mo me kan succeed ka ko de kan Dr. machar de kan nak Dr. machar yo yen chola jeslo ay ka ko gui ken ba Dr. machar ban nak either cross fire de nak jamo ki de nak within re kuumɛ ka na mo cha kan Nuer panken te that plan kel ga ja me che bu to gene gwada mon chwa tabande nga chwa bu kwanya la kuer chwa kwany ala kuer ka gwanga ka gwa Dr. machar chwa kwanya la vice president yoda ni ye chok te kon lat korodien kol lat kon story mi choda lat metel chak ngai kon dup ka ngai kon chok ka yal men me na moro da lat chu taban chu langu la vice president ta gwa Dr. machar me cha Dr. machar cha yor tong mi chu we na ga South Africa gwa de dan cha jaw detention ke cha yenten tere chen kela jalta la gwa wetin te garu raw ke 1 year and a half then ke 2018 peace agreement e dane ba tanga katum chwa chol ko cha guje no karum te konde cha yen ke je tel mu tong mu cha je ken en Nuer dia le kon wi ken no chiring ma cha ken bu gor chi kan taban kan gor ken ne ke dia chugo ngot gur ken rieng ma cha men me cha agreement cha nyok mu waje lat nyok me ji to gene cha Dr. machar cha nyok mu lat ke je gwazde la vice president dia tele change mi to kray kum ka kirm yadi chang me ja taban cha kwan chono mo cho to go no chapel na mo 2018 peace agreement ida ne dia le ko de cha goro de Riek machar de jenna ganden ken dia ro de rol kwinga pikir mi yadi ante maka tinen kon ke chol kon ke no ken chol te di chol ken Nuer wew Riek machar en pade de chi jen karwar chi tin Nuer tin karwar de ti jang ti gutin ti ji ko teore ti gutin me ta ne dia
ko an kuumɛ sharo ini dor kelten den che wuda me mishal ke natnel oyet perino che ja kwany jaram dan la deputy de ke kwere rewde to kuumɛ SPLA ayo jaram dan la kwere rewde to rundi ala ti teten mishire ga me betuoga rige dana ci toga nasser to ron kin dangro urjen dangro de diech atu ka payre we dan ke ka pay kel we payre wona ka pay diok ci korol chana kenen me ko tu ka changa dan to ane dialte ko de la Nuer te kuumɛ SPLA yo da wi ki ju chwa ka kep bel ka ken o yen ngu me ken yen Nuer wai am ken yen ka lugo ke je ni Nuer ka nasser ko je ni Nuer ka nasser charien defen torien gang den chicken base chicken da MBLA chao tu chao kamnga chao kamne riek machar kan werdi ne tinde kel ke kirma yadi teram belga keke tene tele gatet ngum kan ka bela kan kon nyinga na chig de ne SPLA yo kan Nuer reason danan wa nang dakra machar eti jen kan ji kware odi riek machar jela target do kan Nuer content kon ne kirma yadi plandien kelu plandien o riek machar ba nak negar wayni ken jal ci kon nen ken kon we kam bu ko to kon tama karo ala le ro men tama bay kuumɛ ka SPLA yo no gorga jeno daka jakki dokko je anetin konti lo ke riek machar and this is the plan gwaza me to ko ngaji no charik machar yen ga chen ndang red bakkel ka pay diok to ala reyti jena nga akir kan jikware chware dial chwala duide chwacha ka ano cha na cha na ka nasa ajen kule tentama ajen code keze linkone re wiki juba man loka je ka luk ke lukacha kana jikware ano kana chiga participate ka kore dane to ka kore dane to ke de ni SSPDF rual toni kenetin konti la Nuer wayami ken karodian link dino nguda wa belinga wa bel Dr. Machar ko chin wari nyen ke de ni jana kwana ben gwazmen tama me jare machar tare yen no men ji to genene ala riek machar deputy de ni natnero yet chero da bara shengi korame da ne sha kon detain enga ke ne kwa Dr. Machar tuna kulu we ka Dr. Machar me jare machar cha de kep tinatnel choro da bar to jere wich ko en pare ke le me cha ga yen ngam de right ke pidien talara to jien en deputy ke chairman man gun Dr. Riek Machar cho jere wich choro da barka neighboring countries kana obiet eno yed natnel ke natnel perino kana obiet before that ngude kan wana kan ngani jek cho ngaje no wudi shal kame par kol bala ramadan bu gwa Dr. Machar bi lele bi kan den choro ga gor telaro par kol tele meeting me bala rewi ki juba tele tetin ko jeram dan la deputy chairman buwe do la de tele natnelo yetele je tetin ko ren Machar de rete jen natnelo yede jeram dan de ja approve no tege meeting bala trewi ki juba yala da joje no mu we lugwe je lat ke o kan dol te nyu do no che jen ko kuumɛ SPLA yo cha wudi chalga mestem par kol cha jo jang gwadum chu par kol barar pa shwe natnelo yet cho je kut ano jin ponu jin je tiayo mu jen ga jire we de mu kan yeno na kel ke Riek Machar tan lo jogo met senge dan chan jeling ano cha honorable podcast cha kamar kene par kol cha honorable podcast cha jugo no jin bu gwa Dr. Machar bi kan ti podcast cha laro no yo chen bakan cha podcast cha chu target tina we ka par kol bi gwa Dr. Machar bi kan cho lar je yes cha yu luñ ke do dana ti ka jarar nguk chet re ti jeno mi ram kel ka pa SPLA mayo so kan ga di alti chare realeka ano biken kuumɛ Dr. Machar biken yar so a plan di mi ka realeka of course sirman am chan lingwas menin namo ami chor lat ka gwaseda no kon bena walle ko si natnelo yet la ram bum bum tela ro ni ke international community gonya kuumɛ kirim yadi ke naga da naka Nueri naga da naka ji Equatoria naga da naka janke naga da naka ne diara wi ka so Sudan chaje nyir ne te kolan Nuer den chaje plan ken no bikan Nuer ko kin ti ka pare SPLA mayo bikan ga jogo no yena
Nathaniel yet goro maja gwa Dr. Machar. That is the plan Machar like a enemy. A jitter. Did not go Nuer akan naka. Ci kon biet ken bachana keling. Tel ci menda kon lar dong. Ngay kon ke kel kel. Nere kon ci dier ke tengane ke teng Nuer. And their plan odi biga Nuer biken ka woy kor nga kor ing Machar. E ko ba ko lo gore ke. Na ci berar odi. And wo oyet Nathaniel edaka kuumɛ spelayo. Kodi ci oyet Nathaniel tin kon le ke ne ti chekeling. So la kwanye Ramadan gwana jen mamo bi goal kene vision du kuumɛ Dr. Machar beje deal carry out ke beje ya le ka gwa maname cha gor so je te na ta influence ke jen mi chekana mon jen nen yen tam right now Nathaniel oyet edaka kuumɛ tene te woje of course mi charan wo win mi da nyu jen ramamo te jen kangu te jen ka mandana gor anyok jin mi jira mi tekel ka Dr. Machar la to ngo gor jen ob da ke ramimo mi lere ke lew edun kuumɛ spelayo mi la dun Dr. Machar ngu mi jen ke ji ki ngu mi logo jamona jin ngu mi shibido run mi ci Dr. Machar te brar den mi le brar bi ala barwaj bi ala bu complain to kui man chala da Nathaniel oyet deno jin bit lano e cha kuumɛ cha lele nene oyet go nanga kuumɛ nanga je wenen dia nemeni ami cha plan yini kana re kuumɛ ke spelayo te betrayal te gor ke nem ndan lat ke kirmi yadi ko kan cha ko pin nugu yene bit ke ne dial te yene bit ke lora bang tikan bi lora bang bit kan ko kan cha ko yo ko bit na bit kan na ken statement ko len kon ko online dar ke jono Nuer tele Nuer me anak a chala ke men ne ko ne te ko fa jize no ken ke rebel ke terrorist yende ci adelem enege pa ne kon gwa de yene shu parwech chong na karame mo non Nuer a chang le la let ba tan no kon Nuer amu ci kon chung kel keje a kon ci kuumɛ ci yarbang kuumɛ Dr. Machar a kon ci Nuer kon ci ka la ko ba ganet ma jira me mo mi chung kel ke kim ya di nagna Nuer is better de chong ka jang do dien mi ci goro de Nuer de kanak goro kon ka jang ci no ma dan lat ke kuumɛ kirm ya di ci yen Nuer kon ci ko ku yen ala nak no ma dara mu gwa na shi abirar no Nathaniel oyet yara kuumɛ yara jede alatin kona leden ala ra jena no chatede chatiai kam ngwana yenon ten kan yene to kontin la generally yene de kon la de yene de kon tar ka kor der ko nan wena de ereng Machar bera mi shireng Machar bu gijino nga ka me che and then biya bu ke jakel tel gwa mi che ten la de no te ka gum ko ken che chak you know all this thing kan de kontin like destruction ko ci kuumɛ spelayo che bu go ni ab Dr. Machar bu kuumɛ de fe this is the plan from Kirmiyadi government kan Nuer ke dial content gwasmo so na me da la jen report an go de nyaa konkel ani bana nyo je ka nada report ke ler bien ban ngaje jen wodi ne ti chare ala ko no biga party kuumɛ Dr. Machar bi kan jar gwado ngo Dr. Machar ngo rete jen now right now ngai kon no pladi no biga te ngo biga elect no ke election tel Dr. Machar which is wrong. Without Dr. Machar, election.